Abamotari basabwe ikintu gikomeye na polisi y'u Rwanda, cyane cyane abakorera mu karere ka Rubavu gahana imbibi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese icyo abamotari basabwe na polisi y'u Rwanda cyaba ari ikihe? Ese abamotari bo nyuma yo gusabwa icyo kintu gikomeye baba bagiye gukora iki? Ibyo rero n'ibindi tutababwiye nibyo tuje kubaramburira mu makuru yacu y'uyu munsi. Niba ugeze hano ari ubwa mbere, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, uhite ukandaho n'akazugira kaza nako ugakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gato ubundi tuze tubabwira byinshi kuri iyi nkuru irimo iragarukwaho cyane n'abantu benshi bagiye batandukanye, bitewe n'ibyo abamotari bakorera mu karere ka Rubavu basabwe na polisi y'u Rwanda ibyo bagomba kubahiriza. Tubibutse ko iyi ari KN Radio. Reka nongere mbahe ikaze bakunzi ba KN Radio, ishakira urukumbi ry'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Abakora umwuga w'ubumotari basabwe ikintu gikomeye na polisi y'u Rwanda, cyane cyane abakorera uyu mwuga mu karere ka Rubavu ariko gahana imbibi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abakora umurimo wo gutwara abantu kuri moto mu karere ka Rubavu gahana imbibi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basabwe kuba ijisho ry'umutekano w'igihugu aho bari hose. Ibi byagarutsweho kuri uyu wa gatanu tariki ya 23 Kanama 2024 mu bukangurambaga bwa polisi y'u Rwanda bwa Gerayo Amahoro. SP Karekezi Twizere Bonaventure, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburengerazuba, avuga ko Gerayo Amahoro itagerwaho hatabayeho ubufatanye. SP Karekezi Twizere, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburengerazuba, yagize ati: Gerayo Amahoro ni icyemezo cyafashwe n'ubuyobozi bukuru bwa polisi mu kubungabunga umutekano wo mu muhanda, aho bisaba ubufatanye mu gukumira ibyaha, baba ijisho ry'umutekano aho bari hose. Bamenye ko turi ku mupaka, hari ibyaha bihakorerwa, bamenye kuvuga abashaka kubajyana mu byaha. SP Karekezi Twizere, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburengerazuba, akomeza asaba abamotari kwirinda gufasha abatwara za magendu zihakorerwa ngo bafashe umuntu kugera ku kibi. Aba bamotari bavuga ko ibyo basabwe bazabikora ariko bakigowe no kuba bamenya ibyo umugenzi atwaye kuri moto. Hakizimana ni umwe mu bamotari bakorera muri ako karere ka Rubavu, aho yavuze ko abatwara abantu kuri moto mu karere ka Rubavu avuga ko nabo badafite umutekano batakora amanywa n'ijoro. Uyu Hakizimana Paul yagize ati: umutekano w'igihugu twese uratureba ijana ku ijana, niyo mpamvu dukora amanywa n'ijoro. Rero ibyo badusabye ku gutanga amakuru ku bantu tutizeye ibyo batwaye tukabikora, nubwo dufite inzitizi zo kuba twasaka ibikapu byabo dutwaye.
undi mumotari nawe ukorera muri ako karere ka Rubavu witwa Nahomvukiye Jean Damascene nawe yunze mu rya mugenzi we agira ati abamotari turi maso ku buryo bushoboka bwose kuko twasobanukiwe ko dukwiriye kuba ijisho ry'igihugu ku buryo iyo ntwaye umuntu hari ubwo musaba gufungura igikapu nkareba ibyo atwaye ngo hato nazikururira kabutindi. Uyu Nahomvukiye Jean Damascene yakomeje avuga ko iyo asanze uwo yari agiye gutwara afite magendu areka kumutwara ngo hato batazamufatira moto agafungwa nk'umufatanyacyaha, ahamya ko amusanganye intwaro atamucika yahita atangira amakuru ku gihe. SP Karekezi Twizere Bonaventure umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburengerazuba avuga ko amakosa abamotari bo mu karere ka Rubavu bahaniwe cyane kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2024 abimburirwa n'iryo kutubahiriza ibyapa no kutubahiriza inzira z'abanyamaguru. Yasabye kandi abakora umwuga wo gutwara abantu n'ibintu kuri moto kwirinda gutwara banyoye no kugira imvugo nziza ku bagenzi batwara. Yabasabye kwitandukanya n'abiyitirira bakinjiza ibiyobyabwenge mu gihugu ndetse na za magendu. Uyu SP Karekezi Twizere Bonaventure umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburengerazuba yanabibukije ko ari bo bafatanyabikorwa ba mbere mu gucunga umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Aba bamotari bahora bagirwa inama iyo abantu batwara ko bagomba kujya bagira amakenga yabo, babaha ibintu babafasha cyangwa babatwaza bakabanza bakabirebamo ngo kuko nabo bishobora kubakururira ibibazo. Aba bamotari bose bo mu karere ka Rubavu bashimiye polisi impanuro n'inama idahwema kubagirira zigamije kunoza umwuga wabo bagakora kinyamwuga. Basoje bizeza ko izi mpanuro bagiye kuzishyira mu bikorwa bubahiriza amategeko y'umuhanda banatangira amakuru ku gihe ku gishobora guhungabanya umutekano w'igihugu. Ni naha natwe dusoreje amakuru yacu y'uyu munsi. Niba ari ubwa mbere udusuye jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone utukandaho n'akazugira kaza nako ugakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Mugire ibihe byiza kandi Imana ijye ikomeza ibarinde.